pay at daakton ijay tanin uray pay ijay tanin. Another requested song sa natin na Paul 1. Get down. May sasakit pala kailangan niya sana. Yes. Tao kita mo ang naen tasibay mo di na ka kagurang diyan may karin di agbayang den ang gaku saanan agas iti ang pagbuto di adang ko among dayta sigaw ko di nagrino talinipan mo di ayata napukin kwang anang tagaratsa adyang matutupan takit daw mo muna kati basong ko adyak lang pinagdan takit daw mo amo ano sakit adi ka makadali yan apa yata ano sungkit mo panobo pag sinabi na itidalan ko kaya tidalan mo sigaw ko di nagriro talinipan mo di ayata kapukin kwa anang tagaraksa adyang matutupan tayo sigaw sigaw di nagrino talinipan mo di ayata kapukin kwa anang tagaraksa adyang matutupan takit daw mo Rayaw ni Ilocano. Ayan. Sige, tama na ako.
di sumaganat nga request. Yes, dagdag sa sarunsun man nga request. Sika ka na. Kid daw. Apo. Ayan, Manong Ray. Aha. May amount, takid dawan. Apa ya? Iso ka no tikwa. Kuna ni Sir Arnel Barbin. Barbin? Balbin. Balbin. 100 stars. 101 stars pala nagbigay siya. 101 star. Oo, Dahil takit daw ka na. Highway 11, kid daw ko na. Apo. Okay, ayan, Kenta. Nagsamit na kid daw. Okay, ayan. Binabati naman natin, syempre. Ayan. Naka-live na tayo sa YouTube. Aha. Ayan, hello po sa mga viewers natin dyan sa YouTube ng Real. Yes. Ni Ilocano. Ayan. Hello, wika niya. Amin nga sa nga padang agbubuya dita. Sa mga ninunood po dyan. Ayan, magandang oras po sa inyong lahat dyan. Sa Okay. YouTube. Kan kasama pa yung man kablawan. Dagiti na naganan. At dito na barangay Mabini Alicia Isabela. Ayun. Dagiti na taga barangay Mabini Mabini. Na. Barangay Mabini, Alicia. Alicia Isabela. Ah. Nakangangrunan man ka na po ngayon kablaawan iti imatang ni Apo Kapitan Tony Pabros. Apo. Kapitan Tony. Hello, Kapitan Tunay. Ag-sponsor ka sa kaban nga tilapia ko. Nanay. Katanay, apo. Diyos ko. Awan po. Sa nga drum ka no nga bugnay. Bugnay wine. Apo. Orehan, di bugnay huay na yun. Basta na tilapia. Basta tilapia kan 4x4. Hello, Kapitan. Sukatang garuda dyan may sa daram nga ko. Bugnay. Bugnay. Panay 4x4 lang tan. Ore sa nga timbab sa 4x4. Sobrang Okay, ayan. Hello, happy watching. And yes. maraming salamat in advance sa isang sakong tilapia. Wine. At sa mata. Isang sakong tilapia. Hanga ikan. Ikan. Ikan nga. Nag-massage ka, no? Ah. Ayan, batiin niyo natin yung mga nanonood sa ating YouTube live. Yes. Pat Cordog Cardoves. Hello po, Bano Vlog. Yes. Kay Yanis Senia Alafris. Aha. Kay Benji Cardona. Yeah. Kay Onrada Levorio at Marwin Yeah. Best Sara. Hello, Hello din watching. kay Shane Shamel Agas. Yes, Hello, kumare, Mi. happy watching. Yan kasama tan kini Mary Faye Abila. Hello, Yes. Mary Faye. Happy watching. Kay Sir Melchor Runas Corpus. Happy watching. Ayan, nagibasa nakmanin. Yan. Nawawala ang signal nyo karay aw. Totoo po, nawawala po ba? Okay lang naman. Ayan, kay Ma'am Liza Valencia. Hello, Yes. Ayan. Hello, Ma'am Priscilla. Madriaga. Okay lang ang signal, sabi niya. Oo nga, no. Rizal Ramento. Watching from Canada. Yeah. Kita nyo. Mm. Nagaduti agbuy-buya kanya tayo. Dapat teacher tayo nga duwa. Ni Ma'am Katichua ni Ma'am nga Ang mga Priscilla. teachers natin, no? Yes. Oo nga. Hello po sa mga teachers natin dyan. Yan, happy And sa Teachers lahat Day. Po, hoy, manin. Hindi, araw-araw naman Teachers Day. Oo, hindi lang iisang beses yan kasi kung wala ang ating mga teachers, syempre. Wala din tayo. Oo. Kita nyo ti kinakuha dagiti na may mestra tayo niya. Uray agispuro natin ang liwagwag ng obing. At ti dala tayo rayaw ni Ilocano nga may makiragragsa. Ayan, ama. Hindi, kasi sabi naman Priscilla, kas lahang ka nung nga kompleto ti panangaramid na ti module. No. Noawan nakakabil jay palayag na nga rayaw. Araw. Ay. So nga, di ka naman nagsubli tayo. Ananay, nakaramid mang ganot ti sa gasot nga module. Modulen. Ananoy. Hello, Tita Dina sa YouTube natin. Yes. Hello. Hello, Ma'am Dina. Yes, Kumusta ka kay- sa YouTube? Kay Howard TV. Kay Marisa Mauricio. Apo, Hello. dato ni Sangay. Well, isang. Isang. Isa-isang. Rowena Cristobal, what a powerful voice you have, Mr. Marvin Makapalag Antirik na. Yeah. Permilaw na yapo. Aman. Haman. Talaga. Ayan, hello kay Danel Faith, kay Ma'am Elms Tayawan. Yan. Hello, Ma'am Elms Sayawan. Opo, ay kay Ligaw ng Pusong Bato. Apo. Nakakawala ng homesick na yung nagpangato. Nagpangato dan. Kay bakal daw kakabsat, ken kakabagyan nga Ilocano request sakman isam. Love me. Ayan. Hello, Lola Shirley Pastillo Petinas, ken Lola Yes. Robert. Si Kate Idol ko, Sir Marvin, nagimas dagita nga kantan. Aya, ananay. Ananay. Sir Jamie Comilang. Apo. Ayan. Damong ayat man apo ko na ni Choi Gonzalez. Apo. Tiraw. Yes. Watching from San Mateo, Lola Esther. Dahasos. Hello, Lola. Parakas man DJs, yung best friend forever. Salamat and God bless. Sir Leonardo Casmi. Yes. Albert D. Carvajal. Yes. Watching here, mga karayaw. Okay, tipagtultuloy ti programa tayo. Yeah. Magsagot tayo man. Anadjay.
Oh, Aray nagwapo ko. ka ni scooter. Ay, Scooter ka no kinagwapo. Pagsisilpon nyo. Eksakto niya. Oy, siyempre gwapo di scooter. Scooter na gwapo. Ken siyempre, dati na arem. Why? Nabakay. Wen. Awampay. Iso nga tuloy-tuloy dajay. Mana, automatic. Awampay, Mike. Inuna yo ajay paigit din, ah. Ana. Yun, ah. Oh. Sige, Ajay ka man. request ko. Ano nga kanta? Lakatan ni Tatang. Wah. Apay paborito mo tayo ay. Adapan may isa. Agapay. Ada po iti, pero sa kana po namin yun ilalabas. Why? Ayun. Apo nagpintas ajay apo nga kanta. Nang yung madig. No, ag-request ka kit. Ag-request akman, ana ajay kanta. Tarupam dipeg. Yung hanggang mag-ayaw nga nobyo, ah. Sika. Okay, so Okay. mapangil din na po. Dito ni Lakatan ni Tatang. Ay, di tagsusunod na balasag. Di palang programa ng Bulbon. Rayaw ni Ilocano. Sige, Berok, Berento. Berok. Ayan, lakatan ni Tatang. Ay nabakitan balasang kasat na inasinang sangitan taaddakan iti dinaan naramanan Ano da dyan? iti panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman una nang saan munton pulos maramanan tay sabah alakatan ni Tatang Aray! mainbagla umanga ap nutang umay kan na ng kuta inta agpasyar ta panaglid-liday mo inta agasan mapanta aduay gay napinta sa lugar tasadyay mo makita kay saba ni Tatang Ati gayam ni nanang ko adda si ding tilupuna Lupo. iti bandati nga na adda dakkel sugat na napalalo akit tutko kapusugat na agbabasa nakiapa kanu idi isot na wasay da bongkonana Rayaw! ni Ilocano. Dahil tapos yung kay request kini Manong Reventor Lagmay. Lakatan ni Tatang. Ano no? Tay nabakitan balasang kasat na inasinang sangitan taaddakan iti dina naramanan idi panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman una nang saan munton pulos maramanan tay saba alakatan ni Tatang maimbagla mga ap notang umay kan na ng puta inta at pasyar Diyos ko. panaglit-liday mo inta agasan mapanta aduay gay napinta sa lugar kasadyay mo makita ay saba ni Tatang ati gayam ni nanang ko adda si ding tilupuna iti bandati nga na adda dakkel sugat na napalalo akit tutko kapusugat na babasa nakiapa kanu idi isot na wasay da at gayam ni nanang ko adda ding tilupuna iti bandati nga na adda dakkel sugat na napalalo akit tutko kapusugat na babasa nakiapa kanu idi isot na wasay da Another requested song. Ano? Isagot pa natin kini Sir Benny Rampal. Yes Scooter. Puter
mabalin mo aluganan at gadarumog at gatarangan at dabat kita dadamulag katana bundok katana parang takay at dakenkan amang paitiyan an web TMX nukuk taram may karmet browser babarain pay santun masakayan anan wentay dakalabi bait matangan ka nga kay kayang kaslama set up pay taselang malta kasitibagin scooter lang tanbat laing epti at kapet kay danon katinggat langit maingat kalakit at sakay tanong maflat ay katpumbang payuray scooter nagsileng yan nagtibay scooter katar uray kala at tigat-tigar uray pating ay anyan anak tigar hintalag pati warwer scooter katar uray kala at tigat-tigar uray pating ay anyan anak tigar hintalag pati warwer. Another song, another requested song. Isem! Hoy, nagwapo. Ay! Wala na isem. Nagwapo. Sumalunit ka man mano. Ibalunit mo man, tanaisem ka mata. Pagparang yaman, galing mo ay nakapalan. Makaapo kay na, padak abalasan. Takderno, anyan na nakae nagkaer kan manong makapangat baruko Hindi pa na talaga nakaera. harapaak nakati siya sintumanasapo may kaput taludadi naguwapo kan manong naguwapo kan manong pumaludit ka man umisem ka man di mo ka di paidam nagwapo kan manong umigay ka man Ako. Italyaw mo man tanaa mo arupa Yes! Right out! Ni Ilocano. Aha! Nagnanam nato yung mga samiwang isalaman dagitiya madamang bubuhay ka nga oras Yan kasama dyan, dagiti madama amo mo maninom, dagiti ko, tita di kusina. Uminom kay lata. Among gadi, no di ka makita No di ka makita, mas na ay tuirik na Al-ali mo gekti, rurut ko kentura No ada sexy, kain ka kasarsarita Kapada, napudaw ang ikon mo Mga lalino, ang kiba-kiba a puso Mariribukan pa'y unay tinakim ko Nuintun ano malaw no titinay ko Naguwapakan man, pumaludit ka man Umisem ka man, di mo ka di paida Naguwapakan man, umigay ka man Italyaw mo man, tanaa mo arupa Naguwapakan perentor, umigmat ka man Ampay ka tunay tanan. Omesem ka man, demo ka de paedam Naguwapakan perentor, umigay ka man Italyaw mo man, Aburay kayo. tanaa mo Baka yung magdamti ko mang kantan. Nelocano Umay kayo lang pangbangat dito. Siyempre kaya Mad- Wapo ko kanalaga Made, nakirdat, dagiti ang boses yun. Okay Ayan Dagda po dagda Agsasarudson nga request yung balse Yeah. Lakatan It's scooter Yeah. Ken nagwapo Nagwapo kan, kan mano. Berento Yan. Oh, Okay. kahit naman siya Wapo ka bintaw. Talaga. No, da kwartam. Da- Siya na manggaraw At ganto kwartak no ko. Ay, sir.
Asya di. Sidagan. Sige, Eh, libre na tumamang na po ko rin. Siya nga gahalang kwa. Mabuskada. Nakakirkirdat ta boses mo. Kanta-kantagi kang kakitay. Sige, emot. Kamlatan ta, bukbokod. Ayan, batiin natin yung 105 Yes. live viewers natin dyan sa ating YouTube live. Apo. Hello sa mga nanonood po dyan. Ayan, nag-isagi shout out ng manen. Yes. Kini Norma Madriaga pa request man tayo sika. Nalpasin apo. Tapos na po yung request nyo. Archie Lozara. Yeah. Ika Panggastuti. Hello Marvin, happy watching from Indonesia. God bless you all. Sabi Yun. niya. Marilo Marquez. Yeah. Kay Marinal Bagkal. Yeah. Kay Jet Boss 23 Asuncion. Aha. Kay Cloud Stripe watching from Taiwan. Kablawak man amin nga taga-Bagao, madam. Can request nakman ajay. When I look at you, ni Yun. Miley Cyrus. June Reolico. DJ Klang pa-request nakman ti si Siwit. Madam Aknag Buybuya dito. Montalban Rizal. Wow. Ayan, dito na tayo sa Facebook. Yes. Dan sharing, Daniel Fate Pico. Thank you so much for sharing. IC Carpuz. Aha. May Interstate 5, bro. Kung Yo. Sir Jimmy. Josh ko. Kumilang. Naibakal daw yung mga karayaw. Ilocano, pa-request man Idol Marvin J. Di ka maila. Salamat Ayun. mga Idol. God bless. Rodrigo Romero. Yeah. Yahoo! Sabi ni Ma'am Liza. Bravo DJ Klang, Ma'am Cathy Chua. Thank you so much. Happy watching from Pasong, Tamo, Quezon City, Manila. Rino Beher. Ayan. Request ka no, sabon ni Sir Hilmore Alcones. Yan. With Sabon. with star ata yun. Aha. 100 star. Wow. Ay. Oy, Ay, kasday. kasday, gamin. Yan. Salamat ng ngeg ko DJ Klang ka na ni Sir Franklin Rona. Parekas Yeah. man mga idol. Never Never-ending love. Thanks God and God Yeah, bless you. exactly. all. Rose Ponce. Miranda. Watching from South Korea po. Omar Sol. Hi, watching from Riyadh. Melchor Runas. Corpus. Yeah. Watching from Alfonso Listay Fugao. Yeah. Back na. Wala na, nag-back ng mga kwan natin. Nagsi-ebos ang Lord natin. Yan. Nanay. Allah, wala na. nanay. Tataman nga request. Kay pangarap ko sa tuwina. Dapat ikagayat ko nga request na unay. Tiraw. Dapat itinsong ko ide. Dahil Ore man- siya. Temsong ko magdata edi. Oh. Galing naman ting ng lolo at lola. Ama, naglaing dagi tabangat. Differentor lang tisan nga makakwati boses may. Talaga ngamin Kung kasi matew. kami tikimantan. Ay, Ni kasensen ko. Ay, sus. Ay talaga nga. Ano, matnagaming nga. Kung ano kay man dito alahang kay mga bangbangat. Iya bang kay latan ako Gilmore, nagpadala ka ti Waiske. Dapat yung Hoy. datang Whiskey, lolo hanga whiskey. Waiske ko na to bay. De Waiske ko nakmart. Palibase na bayag mo nga dinildilaw ni Lola Basyangel. Nga. Eh, nagatudildilawam ka na mali-mali mo di kita lyrics mo. Ay, so siya po, awanin ti dilawag di nga kasinsin konta na itama na aming nga taman. Ay, siya. Na itama na aming nga malinan. Tataman lang kasensen. Kasi tinodok na nga laukan na ti pa. Awanan, nalpasen, dagidayan. Okay, ayan ada. Kasi sabi nila kanina may nag-comment na WhatsApp ko pero nag-back na siya. Agaramid kayo kumaapo iti Timsong Tirayaw sabi Well, na. Timsong Tirayaw. Malapit na po yan. Soon. Gagawa po talaga kami. At dapat apo ti maaramid nga kanta ni Lolo Ban Show. Kin Lola Basyang. Well, Kaya't ko data. Oh, na arami din apo ajay. Yan- Siyempre ang ating magaling na composer. Right. Awan sa bali ni Mr. Reventor lagma. Ayan, Yan isa kwa. apo tinakalalay nga compose ti kanta. Yung kwalata, talaga gasat ta ni Lolo Basyang. Pati dyan ti kanta kontrabida la tayo na. Alang araw, tanong tayo araw nga makaiwak ka sa Yes! request. Aha! Kantain tayo araw din na po, dito na ikanta ka na po, luwan, yun ka. Yung Ano na? Ayan, mabuhay. Ay, before that, kakabsat, Yes. mabuhay yung gayong ating YouTube channel apo ni Mr. Marvin Agne Dearest. Wow! Yes. In cover na atoy apo. Kaya Yeah. kasama tapo nga kahit tayo na po nga i-promote, dagita na yung kanya-kanyang YouTube channel, itiray aw ni Lucano Yes. Family.
Yes, ayan. Ako po, ang aking YouTube channel, Clarissa DJ Clang. Ayan, sa mga nanonood na po sa ating YouTube, ayan, bisitahin niyo po ang aming mga bahay-bahay. Channel. Yes, ang aking pong channel is Clarissa DJ Clang. Yes. And mabuhay ako DJ cover songs. Income inarami. Yan. Ada po makita po dagiti na You Needed Me, Yellow Rose na dyan. Yes, apo, dagiti apo, kay kaya tayo launay nga sa miway. Dagiti maka oldies but goodies. Yes. Yes. Makita po dagiti obla di obada na kada Yellow Rose. Yes. Before the next. Before the next 3 drops fall, then jay. Kajay pa po dati ay Hotel California. Oh. Awan. Naraman din. Kan kasama tapo dagiti na kahit na po ti makadengag iti personal nga mga gmapo data na ilakatan ni Tatang. Yes, and Request tayo. syempre, DJ original apo nga composition na. Yes. Yan, Mr. DJ Reventor Lakbay. Yan, i-search nyo po ang kanyang bahay sa YouTube. Yes. DJ Reventor Reventor. Lakbay. Yes. Kan And di kasama man na tan- po nga liplipatan nag-subscribe ganyanan. Yes. Siyempre. Subscribe, support natin po ang mga channels natin. Yes, kaya Yeah. sino pa DJ Clang. Yes, kan kasama tan kini syempre Marvin Agne Diras 1. Ayan, mabuhay DJ apo DJ oldies but goodies nga kabos-boses launay ni Eddie. Isurang Eddie Peregrina, Victor Wood, Ang kita. dagi jay. When ni Willie Rebeliame. Man. Willie Garte. Yeah. Gan syempre di tayo mo lilipatan nga rin tayo mo i-promote. Tatay creator tayo Wala ni Madam. Tony Yang. Tonyang. Search niyo po sa YouTube yan. Siya po ay vlogger din. Yes. And syempre hindi lang siya vlogger, magaling din po siya mag-organ. Yeah, magaling siyang mag-organ. Okay. Okay, kapsat. Ipagtuloy yung programa tayo. Tanong po yung requested song. Yung ka. Ray out. Ni ilo ka. Unang kita pa lang sa'yo'y nabihag mo. Ano na? Sa ngiti mo na kay tamis ay naakit ako. Araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwing na yun kang sa'ki magpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka nagkaysaya lalo at kasama, nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Iloganos. Huwag namang papawalan kong ibigin ka. Kung sakaling mayroon ka ng mahal na iba, araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwing na yun kang sa'ki magpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka nagkaysaya lalo at kasama, nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Oh, yun ka nahanap ko sa tuwing na yun kang sa'ki magpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka nagkaysaya lalo at kasama, nalimutan ang problema kapag kapiling ka.
Dati pa yung tapo di may isang requested song. Yes, Request apo ni Ano na ganda na tayo, Ate? Madam Cynthia Gabriel. Just when I needed you most. Tatawin ang ate, kantahin na ako. Laka Madam Cynthia, dahil bonus mo to eh. Exclusive natin. Back in the morning, I stare out the window. I struggle for something to say. You left me the right without closing the door. I didn't stand in your way, but I miss you more than I miss you before, and now where I find comfort, God knows, 'cause you left me just when I needed you most. Every morning I stare out the window and I think about where you might be. I'll wait till your letters that I'd like to send, if you would just send to me. 'Cause I need you more than I need you before, and now where I find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Oh, 'cause you left me just when I needed you most. Please welcome Mr. Marvin Agnes. Rayaw ni Ilocano. Ako, Yan. Back in the morning, I stare out the window. I struggle for something to say. You left on the right without closing the door. I didn't stand in your way. Now I love you more than I love you before, and now where I find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Oh yeah, 'cause you left me just when I needed you most. Oh, and you left me just when I needed you most. Ray out. Ni Ilocano. Yeah. Okay, Ajay, request mo, Madam Cynthia. Cynthia. Cynthia Lost. Ajay, hoy. Animal ka kamatin na kanto po ng ginungnungan dahil ta. Inarabit mo, ka karat di karati siya. Karatista. Karatisa nga. Hoy, Cynthia Laster. Wen, Cynthia Bareng Gabriel. Ay, ito na lang. O, dyan ang request Ay. ako, kabsat mismo ni ni Ma'am Rosita Rosita Bare. Bare. Ayun. Yung singer na, PBB. oo, PBB. aasahan mo. Oo. Ayun. Kita yung song yun, dingay. Maaasahan mo. Ayun. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Aday, oh. Man. Ang nga ni Cynthia Laster, tadamdama pa na. Kamate. Sapay ka sa asa di badang dasi ka pang ribs di baka. Anay, kwa, ni Manong Reventura Ajay, Cynthia Laster ko. Ang nga si kami Ajay, ha? Wen.
Okay, di ba nagtuloy ti programa tayo kakabsat? Yes. Diba? Sa kami manin kadag greetings yun. Right. Kadag tinanong mo nga greetings yun. Maraming salamat sa 50 stars. Buhaw-buhaw flashes. Yan. Hello, Manny Ignacio. Icy Cruz. Salamat, DJ Marvin, 200 stars. Coming from Mampia Cruz. Yan. Yes. Sir Arnold Balvin Fernandez, 100 stars. Maraming salamat. Para-request po ng Miss na Miss Kita. By Father and Son. Buhaw-buhaw flashes. Yung 50 stars may kasama palang request. Anong kanta yon? Miss na Miss Kita. Oh, Giliw ko, miss na miss kita. And I thank you. Present pa DJ, Marian Zapata. Yes. Okay. Kini, mabasak. Aha. Marvin, pa-request atin ko ng I know para sa mga friends ko dito. Thank you. Yeah. Coming from Ma'am Cathy. Chua. Yan. Wow, nagmayat-met nga boses ng DJ Clan. Mary Yeah. Jane Ilaga, thank you so much. Kas di tag-practice. Di Why? live pag-practicean na. First time si ka. Yes, mga DJs, ang gagaling nyo talaga, mas lalo kayong limaing, sabi niya. Ma'am Delicaria, kasi po talaga nung nangangkati OTEPs, tapos Yeah. ang daman ititilapya Why? at ang malin. Grabe. Grabe man tata. Adaman barbecue, Diyos ko. Adaman barbecue. Pagkatapos daman purbay puray. Apay si ka, di mapapukaw, di tangiwat mo daga. Oh, wala kayo. Watching from Kawai. My favorite kayo all, good singers, Glory Aceres. Yes. Ayan, DJ Marvin Cancionan, nakmet ati adu na ni Delicaria Flores, Duque. Nakita nga boses, sa pulik idinagawan kayo. Thank you, T! Panagsubliyo ko nanay. Ayo. Kapag kami lang kami na po di balasyo taaw. Din no? Jay kwa. Dahil. Ibit lang, magkablao Jay lang ako. Washington. Kahit 5 lang sa one. YouTube. Okay, sa tayo YouTube. tirahin na tayo na request ni Sir Gilmore ng Well, sabaw. man, talaga. Sakman tayo dubong. Well, bit lang ang basa lang. Hello, 159 live viewers sa Yan. YouTube. Yes! Hello, Rupert Gaspar. Good tempo pa request man dyan dita din ang awan nagkurangan from Angadan and Isabel. Yes. Thanks po. Edsel Duran, Idol Marvin. Count on you, please. Sabi. Yes. Yan. Kala na din taway, no, Yan. Yan, double the DJ. Eksakto. Wait. Madam Tonya. Ana no. Ano mong tibagan ni klang-klang tayo pampanood na nabasa ko. Danuging kata Tonya. Tamatam. Bladi. Blada. Hoy! May side tuloy mo kata. Tamatam ko na. Ayan, sabi pa ni Rose Agne. Yes. Hola. Advance Happy Valentine's, guys. Sino awan ka Valentine's na di tama ba nindak arkilahin? Oh. Diyan YouTube. Ayan, shout out mamet mga lodi ti ay nga taga po yung save. Coming from Ronnie Biton. Ayan, ang dami na nating viewers dyan Yes. sa YouTube natin. Yes. Kaya kastamit yan dito sa ating Facebook Live. Yes. Hello, Bernard Tabag! Hello, Will. Bernard. Apay din Kumusta na ka tamay dita? plipatan data nga kanta. Oy. Anya di pa kwa na. Basang bilit ka na. Basang bilet. Okay, so, Ato yan. atay tangar din tayo na request ni Sir Gilmore nga Sabon. sabon na gitid to ti whiskey. Aha! Ray out! Ni Locano. Sige, kolakte. Nagmayat di ubrak Anya. Nakastay nga agdigusan Pagtitigusan. ay sabon di pagay ayamak ta ngamin nagpagbagalisa Ahaw. turay kung na ang lablabutap Yeah, Mr. Clay. ay alis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kaganganas Kasi ikaw! Kasi siya! oh my day ang sabon Kumakat ka. abot ko kene kao Lola, pumano ka man sa? sabon akpay daytoy akong daytoy kikit ina iduran Bakla! sabon akpay daytoy kibong sabay kir po second Warog! sabon akpay Nakaw. toy barok Inangrak ka sabay boses. selang sa kuidumudong naghanas dekos Dekos! Kay ayam ete Sabon. Aglano aradong Radong. Ay baba Saka pangadon Oh sabon Nagmayat kan Mayat! Ay sabon makapapangargan Oh sabon makapangedkan Oh sabon Sabon. Ikaw say
Dagat. Rayon! Ilocano. Pasensya kayo na po kasi boses da ng inyong rap. Kita man di kembot mo manong berinto. Sige na. Magkimkas na tayo, kim. Oh. Ay, apikas na. Anak ka bang lugbit datas mo ma? May sanga-saka. Unang bayad ni tatang sa gawin siwin. Ngaro. Ganasay unay ti ag sabon, amin nga abot ko kenlik kaon. Sabon na pa'y dahito'y akong dagato'y ngagin enak edoron doron. Pati ata boses siya. Sabon na pa'y dahito'y kebong, sabay ker-kerpo siken pasyong. Sabon na pa'y to'y barakang, sabay silang sako'y dom-domodom. Aroy. Nagganas tiyak dekos degelmor agay ayam iti sabon-sabon ang lalo no aradom Radom. ibababam siya kay pangatom. Oh sabon nagmayagkan Mayad. ay sabon makapapangarkan. Oh sabon makapangeetkan. Oh sabon ay ayakan na Pagi kayo man. teak dekos Degos. no siya'y sabon kay gos-gosokos kay alis na nakalam na moyot moyot sa loyot nga iya-pros-apros aglalo nun pagkapakal kadagiti umas-maser aganas kagilmor nga syokel kanaste Oy! sabon na kamay-mayan ikaten nagkagaten o sabon makapapang arutan o sabon kay ayokan. Rayaw. Ilocano. Okay, another song. Obladi. Oblada. Ano po sa request ng Obladi Oblada? Desmond has a barrow in the marketplace. Agsala di maya tawon mo Molly is the singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says it's as she takes him by the hand. Obladi, Oblada, life goes on. Bra, la la, how your life goes on. Obladi, Oblada, life goes on. Bra, la la, how your life goes on. Come on. Desmond takes a trolley to the jeweler's store, buys a 20-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Obladi, Oblada, life goes on. Bra, la la, how your life goes on. Obladi, Oblada, life goes on. Bra, la la, how your life goes on. In a couple of years, they have built to home straight home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly's own. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children let in. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still sings it with the band. Obladi, Oblada, life goes on. Bra, la la, how your life goes on. Obladi, Oblada, life goes on. Bra, la la, how your life goes on. In a couple of years they have built to home sweet home. With a couple of kids running into the yard of Desmond and Molly's own. Happy ever after in the marketplace. Molly lets the children let in. Desmond stays at home and does her pretty face, and in the evening she's the singer
Oblada, life goes on. Bra, la la, how the life goes on. Oblada, life goes on. Bra, la la, how the life goes on. If you want some fun, take Oblada. Okay. Aranay, Diyos Dajing ko. ang dapat ikanta na paulwa. Obladi, oblada. Kit isa rin tayo na po. Datay may sapay nga po requested song ni Ma'am Cathy Chu. Yes. I know. I know. In Tagalog, Alam ko. amok. Yes. I know what it means to be lost in a dark. Ride Damsel plus 2K. I know How to send the money? Kunana. what it means to be tossed in the storm. I have walked alone with a heart of stone, in despair so heavy for tears. But you cold my heart, and you told my heart to forget the doubt and fears. And now that I know the joy of your love, my head is high, I can face the sky. I know in heaven if he belongs. I know for you I could die for you. I will live, I know. I have walked alone with a heart of stone, in despair too heavy for tears. But you took my heart, and you took my heart to forget the doubt and fears. And now that I know the joy of your love, my head is high, I can face the sky. I know in heaven is he belong. I know for you I could die for you. I will live, I know, I know. I know. Rayaw ni Ilocano. Right on. Ni Ilocano. Okay, nandiyan po si request. Nagsasarunson nga request. Yes. I know. Bloody. Ken Sabon. Sabon. Nga request ni Sir Gilmore Alcones. Yo. Okay, ayan, San Jose, nag-shout out California. tayo manin. Yes. Dito sa YouTube natin, 165. Yes. Yes. Hello sa lahat ng Tagalukban family. Duran, Arnedo, Tanyeka, Ramirez from Danny Arnedo, Duran. Yes. Pakanta naman po yung 7-6 Ilocano. Yes. Dave Duran. Mhm. Stuck on you, Rodrigo Agas. Yes. Espanyo Mucha, yehey, happy from Tagiga. Yo. James Obado, na imbagal daw yung mga idol, pakikablao yung man aming nga taga Rizal, Isabela. Alicia Isabela.
Dapare Elmer, Lumage, Ay. Gary Ambrosio, Mhm. Romar, Celso, kenti amin nga pamilya agyaman na idol. Calgary, Yes. Albert. Data pagtugtugan tayo unto no 9. Ay, February kastay. 9. Mm. So data Rizal. Hello, John. See you on 9. 9. February 9. Yes, ayan. Dito rin sa Facebook. Yes. Angie Alegre watching from Barcelona, Spain. Hello po. Oh, hello, eh. Wow, DJ Marvin yan ang boses. Ang galing. Talaga. Ayan, coming from Ma'am Elsie Adriano. Yun. Nagyaman na po. Still watching po, Heaven Madrigal. Hello, Maria Alcon. One boss sabon nga Ajax ko na. At pa dapat aja sabon nga Ajax tata. Da. Di ba kasi yung sabon mo ide? Da. Wen kasi ti sabon. Ate aji nga ikwa, aji sabon ni nga kuko. Hoy. Coco. Thank you, Marvin. You're one in a million. Sabi ni Ma'am Catchy. Catchy Chua. Chua. Yan. Thank you so much din, Ma'am Kati Chua. Jay request ko Ma'am Met Pare ko ni Shane Shamel Aga. Ano na dyan? Ayun. The girl from yesterday. Mm. Ganta ni Manong Rea Jay damdama. Kaya tiraw. Ken kastamit ten na Jay request pa nga sa Rono. Ajo basit. Atrak. Oh, well. Nice boy, idol. Nice boys, idol Marvin. Yes. Anjo, sabi niya. Pa-request naman po yung sisiwit with sukisok. Pampasigla ng lahat ng Ilocano sa apat na sulok ng Pinas. Yan. Coming from Oxyfox. Dahil tati magustuwak nga anak ko makarayaw kayo talaga makapailiw-liwang boss. Bosses from Spain, Violeta Barayu. Yan. Wow, Roberto Clemente sa YouTube. Yes. Nag-line kan idol, Ronnie Biton. Right Ansel, isenda ka na bigat tay bid na nga 2,000 na bigat. Wow, thank you so much. Thank you so much, Tita Dina. Super galing nyo naman mga DJ. Yes. Agyaman, Tita Dina. Hello, Tita Remy. Happy watching. Reme. Ay. Alwadam tadeta. Madan nagat. Lolo ban siya nga daka man din na Ay, data. Te apukok mat nga nahilig nga glakotik. pasensya kan ma'am di na takwa talaga inang ragti boses na gamin. Auray, inang raken ta. Idol nak data nga pukok. Den nga balasang pa. Perme. Ang gada sinsen. Perme. Data apukok nga kanay nga matan nagte. Data. Deta. Ni Reme. Ay na bakatan bala sa Ay, sa mga sasalitain data, nahilig ni Dena palang ti kulok-kulok. Lakatan. O, lakatan. Hoy. Among Damon, tila ko Dena. ni Remy nga kulok-kulok. Aw nya. Kay pakpak yaon na ni Dena. Man, kay kulok-kulok ako namin kinisin ko nga ba siyang bugnay daday. Ay bog Kasi na. kamo. Oh, kita? Para na niya di kulog-kulog tataye. Siyempre, kabil mo ti, pagbalo ng samtok kulogan. Ay. Tano na imas. Oh. Naimas nga na makulog no ka? Wala, kam ti asen. Apay nga nga rda je mangga no kulog ka man imas. Ay, sa bale, bitsindi kabil mo. Ayan, good afternoon mga DJs, mga karayaw. Blessed Wednesday sa ating lahat. Tita Remy Mauricio. Ayun. Hello, Sir Ray Dancel, watching from Hawaii. Yeah. Sir, ipiam da kanto. Ayan, thank you. thank you so Ipo much. yung bid niya. Aha. Okay, tuloy ti programa tayo. Alright, Yes, kantayin next tayo song. din natin na request dati nag-send tatay ti Manong Star di 50 star sa. Yan. Tatay miss na miss kita. Wow, ano ni? Ajay, pag sa isa rin tayo din siya request nga Ana? basit. Attract. Alright. Donos na yun! Yes. Alas 3:18. Oh, adupay. Napaya. Dahil tangan ka po. Dandanin. Sa ti programa na po. Dalang tayo makikita mo ijay kit. Ray nilo. Rayaw ni Ilocano. Mali pa. Nya makikita mo dyan. Awan ang anay na gabi na gilikod. Damangangot ka. Miss na miss kita. Nanam dati nga kanta. Ikaw bermon tuman daday ko ya. Ipaka-over ko to ni Miss Venture lang man. Thank you sa 300 stars, Sir Jimmy. Yes. Sa aking pag-iisa, Ano na? pangarap ka sa tuwina, lagi kang nasa isip sinta. Ananoy. Din sa pagtulog ko, Gana. ikaw ang nakikita, lagi kang nasa isip sinta. O iliw ko, miss na miss kita, sana'y lagi kitang kasama. O iliw ko, miss na miss kita, gusto ko
sinta, di matapos yaring ligaya. Pag hindi makita, ay nalulungkot na. Di ko kaya ang nag-iisa. O giliw ko, miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. O giliw ko, miss na miss kita. Gusto ko sana'y magkayakap ka. Ray, Nihilo ka. nagnanang. Kala nga nagnanang. Nakaimimas. Oh, karay, aw ko. Oh, yun. Nagama. O giliw ko, miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. O giliw ko, miss na miss kita. Gusto ko sana'y magkayakap ka. O giliw ko, miss na miss kita. Sana'y lagi kitang kasama. O giliw ko, miss na miss kita. Oh, sige, amok na pampanurutin kami na. Kantay mo. Okay, tapos na nag-request ng Basit. Basit, tara. Itan bakit Yes, ang sinatan. yes. Ket awan kat lumlumdaan. Ipon pag sinaan ka ay jakla kuma ibabaga. Awan anay ado agwarta. Ken ado adalata. Apon pag sinaan ka nas naurnos nga agasawa. Di kalman imbaga daganya. Anapan ka kanjay lawag. Maglugan kat basit atrak. Kedyak kamot na paspasama. Ngan idintasin mang petkan. Iti sumuno nga agsaba. Inar karton adelata. Ket di mo payen mangkarkarga. Ray, Di Ilocano. ananay. Inal daw biag ko nagpalpali iwak. Iti kastoy akasasaad. No ari ganyak pa'y nakaimukat. Nakalugan ka manen. Di basi kadrat. Di monsan mailuliwag. Pinakanam ining napandat lawag. Nga isut pagat atapak ngadban kasupon. Daytoy bulsa. Itan bakit lipatin nak. Sitatrak ng tetken katraksa. Tuy hatdot ko di mo meten. Kaya't ininimas mo met. Ibasit adrak. Rayaw. Ni Luciano. Yes. Thank you so much, Sir Arnold Balbina. Sa 149 stars para ito Basit. Atrak. Wow. Thank you very much. Itan bakit lipatin nak. Basit tatrak ng teten katraksa. Tuy hatdog ko di mo meten. Kaya't inimimas mo met. Di basit atrak. Itan bakit Ay,
Di Correct. ka tiyanak, pasit katrak ng dedyan katrak sa ihatdok ko di mo meten kayat imas mo bet ibasit katrak. Ay, tema na pa yan, nakasawa. Apay, Awanin ni Ganda. apay agamen. Siya pa'y nakasabsabaw ka, abonga. Ay, Ay, tema na pa yan. Right out. ni Ilocano. Okay, dadya po, Jay, nagsaro nung request yung miss na miss kita and dadya. Yes. Batik Batik katrak. Atrak. Ayan, maraming salamat po sa mga senders ng stars. Yes. Kaya nag-iba sa nakman, nag-shoutout ng manin sa mga nanonood dito sa YouTube. Yeah. Ayan, Luz Obilio, watching from Hong Kong. Marina Bagcal, watching Yes. from Kuwait, shoutout. Yeah. Hello po, idol. Request po ng song If Tomorrow Never Comes, watch from Quezon City. Pa-shoutout po sa family ko po sa Negros Oriental at Cebu City at Iloilo City. Coming from Johnny Dalocano Yun. sa YouTube Live. Hello, 182 sa ating YouTube Live. Hello. Ayan, balik na tayo. Rebecca Romina, Loida Corpuz, Agustin Tolen, Estefanio Mucha, Marilu Marquez, Marina Bagcal, and Ramon Lim. Okay, balik na Ano tayo eh? sa ating Facebook Live. Yes. Okay, ayan. Saan na tayo? Yes. Super galing nyo naman mga DJs ko na ni Tita Dina. Yan. Iminsi. Agyaman na, Tita Dina. Yes, happy ayan, watching from Hong Kong, Laura Conseja. Yes. Okay. Para nang mo dyan request ko, sabon. Agsabon kami nabang luka. Replying to Sir Alner Balbin. Yes. Ayan, comment ni Sir Hilmore Mm. Alcones. DJ Klang pagritman tayo anak ko, Jane Infanta Quezon. Thank you, DJ Klang. Leodora Biliedo. Long distance ngayat man mga idol. Watching from UK. Rosie Ed Traganyo is watching. Ayan, Banjang Misa. Hello, Sir Al Misay. Yes. Hello, Sir Elmisay. Hello, Hello, Kumusta Sir ka? Elmizay. Thank you, Sir Jim. Kumilang sa 300 stars. Po, kita man talaga nakadalito isa sa Sir Jimmy. Aman, talaga Yeah. na nagagat nag-sentence. Oo, naalala ko kanina. Si Sir Sino? Chrysler, kaya na kanina yung nagsisend. Ah, May ah. request siya. Ano yon? Ayan, yung Boulevard. Yun, Boulevard. Oh, Manong Ray. kanyon? I don't know why. Yes. I-search natin nga You sa... Say said goodbye. goodbye. Ayan, isagot naman kini Sir Chrysler. Kasi, Nagatipilya na apo, sigurado mali. Kaya mata, anyakit din. kaya nga palya, di ba? Suhor niya palya. Oh, at saka nasa live tayo. Yes. Natural lang yan. Yes. Narigat no ka na yung Perfect. kasla plaka. Wow. Yeah. Okay, ayan. Okay. Isagot may karoon din dyan request sa Sir Chrysler. Ito na po yung request yung Boulevard. Boulevard. Ito pa lang programa ng Ball 1. Rayaw ni Ilocano. Ayan, nakakantahin pa lang ni Mr. Ray Taraki. Lagma. Yes. Agora ka ta sabon mo, di sa mga. Kaya mga sahod, isabuntan. Agora ka. Nga pinidot mo. When inidip ko ta nag-restart. Okay. Saglit lang. Yun. Okay, kakabsat. Ito na po yung requested this song. This Sir Chrysler Gadshawan na. Tunsunatan na po luwan. Boulevard. Manibot pa lang po dito programa tayo na pauluan. Rayaw Ni Ilocano. I don't know why you said goodbye. Just let me know you didn't go forever, my love. Please tell me why you made me cry. I beg you, please sign on my name. Is that what you want me to? Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you won't release my pain, and we could be lovers again. Just one more time, another day.
and let me feel it's not real that I've been losing you. This song will rise within your eyes. Come back to me and we will be happy forever. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you won't release my pain, and we could be lovers again. Today I'll make you stay a little while just for a smile and love together. Oh, I will show this I know and talk you will be happy forever. Never knew that it would go so far when you let me on that boulevard. Come again, you won't release my pain, and we could be lovers again. Never knew that it would go so far when you let me on that boulevard. Come again, you won't release my pain, and we could be lovers again. Ano? Pagpili natin ang keyboard. Yes. Nanam. Nagnanam niyo. I-cover kung ito manata, magaling. Mabalik. Nakait mo ang cover. I-cover ko tiban at Nakait mo ang cover. ban paper. Ayun. Oh. Okay. Okay, Ray Ni Ilocano. Okay, Kaya oras na yun. Oh. Alas 3:33. Dio, datang nga oras sa pagkit sagsagot ka natin programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Work ko. Ano yan? Ayan, sabon good song next time, Ajax. Kuna ni Sir Hilmore. Yes. You're very welcome, DJs. Makapaikat tibanog ikansyon nyo. I just don't like it. I love it. Sabi Yes. ni Sir Jimmy Kumila. Yeah, thank you so much, Sir Jimmy Kumilang. Iti panang-appreciate mo. Yes. Ayan, bravo Next. DJ Ray. Ang galing. Delicaria Flores Duque. Yan. Bravo Ray. Sabi ni Ma'am Cathy. Chua. Ang galing ni DJ Ray. Sabi ni Angel Jason Yes. Eugenio. Mm. Ang galing nyo mag-entertain watching from Paris, France. Yan. Thank you so much. Narciso Kilesan. Pwede ba yung mga idol yung Kent Buwidyo tonight? Yan. Salamat po. Sir Leonardo, Yasmin, Aduti Boulevard, City Honolulu mga DJs. Yes. Apo, DJ T. Pangipaspas siya, raktay kadwa. Apo. Lagot ka. Sir Jimmy. La. DJ Klang, tay alas 3 di Parbangon. Thank you, Sir Jonathan. Rafacon. Bravo Kuya Ray, at malagip ko makapasangit asunata DJs. Ano ni Ma'am Ruth? Clemente. Yes. Yan. Balagot Loreto. Ray Alpamore, Ilocano 2021 sabi niya. Yes. Kasla kimat kalaing na. Apo, nanay. Nagnaw. Thank you Karayaw Ilocano, Sir Chrysler Galya. Yes. Thank you, Mit Sir Chrysler. Tikanahin mo nga pa ng Isenti Star. Yes. Yes. Nalate kayo mga DJ. Extend please. Oh. Berintaw. Kita mo na pa na Intara Ijaya. Today, kumparet watching from Calgary, Alberta, Canada. Yes. James Obado. Banyak po ta practice ito DJ niya. Bueno, Ramon Lim, musta naman po, taga Rojas, Isabela po, from RR. Okay, request nga po, kaput book idol, please. Pa-request po si Siwit.
Marina Bagkal. Ay mga idols, nagsayatin makapamurmura ito yung programa nyo. Keep safe. Lagi. Watching from Madrid, Spain. Yes. Steve Quinones. Sapo. Hello mga idols, watching from Madrid. Awan ka titi drama dalulukin lula mga DJ. Iko na ni Bernard. Ayaw, awan sa Bernard Takwa. Handa nga nakararami this script dan. Wen, yung rayon naman hindi pa nagsublidan ta makarami dan to ti Wen. script dan. DJ Klang breakfast man to love somebody. Po! Ay, baka malim tayo amin karayaw. JJ, mayakya. Yes. Yan. To show my appreciation kayat kuman agpadalay ti basit nga gata DJ sa anya iti obray Sir June Sullivan. Yan. Ayan. Ipiamdakan talatan damdama Sir June. And Yes. syempre advance thank you po Sir Yes. June. No kasjay Sir isalidakan tulatan nga Sponsor. sponsor iti Rayaw ni Ilocano. Kasamitan kini Sir Ray Dancel. Yan. Ayan. Maraming salamat po. Ayan, pinagtuloy ti programa tayon. Mangisagot kami manan kita request songs. Hello, Fontit Drummer. Happy Yes. watching. Kan kasamitan sa mga taga Victoria. Band. Oo. Check lang. Pito nga bye-bye. Ano yan? May kasi 7 Cs. May Ay, kasamang 300 stars. Yan. Sir Sino yan? Jimmy Comila. Oy! Naman. DJ Klang 3 a.m. Thank you. Muna na. Yes. Data. Mga napuluan. Rayaw ni Ilocano. Dalag sa o. Ay. Exchange of heart na noy. Dapat di idol labyo. Awanan. Mano pa nagpabarnmot ta? Napandi pa. Not to get rough when I hear the ground, but you enjoying and I will have wild change of hearts. Then you know how I fell apart. You feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts, Straight up. Look at. I never wish a lonely heart I knew. It's not your fault like you used to play the fool. One day may come and you'll be in my shoes, and then your heart will break and you'll feel just like I do. If we had an exchange of hearts, and then you remember my love was meant tender. Too late for a second chance. Di ba nagtutuloy ako programa kayo di pa ilang programa na pauluan? Rayaw ni Ilocano. We had an exchange of hearts, and you know why I fell apart. An exchange of hearts. Rayaw ni Ilocano. Okay, another requested song. 7-6. Nga isagot pa lang ni Sir Jimmy and sa lahat po ng nag-request ng 7-6. Yes. Ganda ka na sama Yamjak metan wilan to'y ritma Keti din anuguta asikaken siya tayag sara Amuklatan nuan niya makasama Ano'y ako Diyos ko ayan. Mapanda jay 7C Bagiken kararwa Ay, ang magaya, thread call. Mapanda jay 7C Salamat.
salamat nagsabi ng katotohanan. Kaagpapastat Palyado, tinitirita. Ay, nakalay sa gaya. Riknam genday to'y riknam Isudat nagsabay Rayaw Di Ilocano. Isudat nagsabay Another requested song The Girl from Yesterday wasn't really sad Ananay the way they said goodbye. Diyos ko Nadagita nga siya miway Or maybe it just hurt so. Yes, To'y kandamang saging Tapuso Siyang agrayo kenda Minawan Kapat padang Natakaungga Awan makabulo Nada Nga minawan Kapat padang Natakaungga Awan makabulo Nadagat ko'y puso Sika